Ардактуу коноктор, урматтуу адабият көрмандары, кадырлуу ага эжелер. Китеп элдин эс тутуму, тарыхтын күпөсү, муундарды байланыштырган руханий көпүрө. Бүгүнкү күндө биз тааныштыра турган менин Шавкат Рахман акам китеби да улуу акындын өмүрү, чыгармачылыгы жана инсандын жан дүйнөсү тууралуу баалуу маалыматтарды камтыган маанилүү булак болуп эсептелинет. Mening Shavkat akam Rahmon kitobi nafaqat xotiralar to'plami, balki kelajak avlod uchun muhim bilim manbai. Adabiy va tarixiy hujjat sifatida ham katta ahamiyatga ega. Kitobimizning muallifi O'ktabek Karimov. Бүгүн биз кыргыз жана өзбек адабиятынын көрүнүктүү өкүлү, кайталангыс акын Шавкат Рахмондун 75 жылдык мааракесине арналган дагы бир чоң маанилүү маданий иш-чарада жолугушуп отурабыз. Yaqinda mazkur teatr sahnasida Qirg'iz Respublikasi davlat kotibi ishtirokida Shavkat Rahmonning 75 yillik yubiley kechasi yuqori saviyada o'tkazildi. Bugungi taqdimot ham ana shu yubiley tadbirlarining muhim davomi hisoblanadi. Эми сахнага театр жаштарын чакырабыз. Сиздерге Шавкат Рахмондун поэзиясына арналган театрлаштырылган көрүнүш акындын ырлары сунушталат. Ozodlik bu nafas, zindondagi bir nurdir. Ozodlik bu qafasda qolmagan bir shuurdir. Kimlar uchun ozodlik to'kin dasturxon faqat, kimlar uchun ozodlik millat uchun jasorat. Men ozodlik istayman. Ruhim bo'lsin sarbaland, qullik zanjirlarini parchalayman bemalol band. Ozod yashash bu sharaf, qul bo'lib o'lish uyat. Ozodlikning yo'lida jon bermoqlik saodat. Vatan, seni sevib ozod ko'rmoq istayman. Har bir nafasim bilan hurlik qo'shaman. Har bir nafasim bilan hurlik qo'shaman. Men shubhasiz parchalanaman. Shunday tugar buyuk xizmatim
Kimge gözüm, kimge peshonam, kimge tegar qizil qismatim. G'alayonga to'la vujuddan oxir dunyo bo'ladi xolos. Yer ostiga kirib ketarmen, barcha mo'min bandalarga xos. Biroq yerda mangu yashaydi ko'hna yuzim, o'ychan ko'zlarim. Demak, o'lmas bu dunyoda hech Xudo bergan ezgu so'zlarim. Başkası kendini, başkası şamaldır öttü güylümü. 40 yaşında caş gülümdü çaştı mandabay. 40 yaşında kıl göz menen karadım güylümü. 40 yaşında kara kılcatçı mezgilde, 40 yaşında çerigin çoğutkon bekmen. Ayrıldım 40 yaşında gazılıktan, başımdı taşka ursam bu defmen. Bir gana ışkının gülü, samagan gülü. Işkının gülü, samagan gülü. Göz yaştan iyidir. Aybdor doğtamaz, aybdor küldür. Kasasını olmaktan özünü tiydi. Cihanlarını kaldı, yırtırgen küldür. Kan kolu da suzar, beyedat saltanır. Barca tafsilatı, kanı, kimi yaplar? Bu sodda haloyak, muçav dada. Halak piladı, endi canlıkta. Öter hoşgörülik, haş degince, gelecek körseter, kim küler, yıllar, milyon aykolçılar, dağılır degince, kayarıp dursa bas, ispat altınlar. Kaydadır bulbullar dolu kıbıçak, havada uçkende milyon maloik, Barışıkta canlılıklar, dıllarım kayrar. Uykunu bırak, şol bir havayı. Men arabam barsam, boşuma arabamdan mırkatkan. En birinci gönül düşüp, akıl çok mayda dolur bu. Mayda doğur ötkün doğurdu da, көп адамға малым болышқан. Неге өспей қалған бұл тор, жан шанға жетпей ұрышқан. Ачымда жаш күлді тор, жашыса да мен жылды ташып. Бұл тұрмышты биік көтеріп, чөккөн окшоп, тоордум башым. Чөккөн окшоп,